Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili lami igama kumfezeko bathi untuthuko wakhumalela sibona amagumede makuthi usemusha kuleli khasi ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu mangabe kulesikhathi namhlanje ngifuna sibheke laphana udaba oluthinta uKhehlelezi insizwa ke lena lena kude Eastern Cape bathi ke insizwa sivele yagila izimanga laphana kubhekiwe laphana sokhumbula ukuthi insizwa uKhehlelezi mangabe ukhuluma uKhehlelezi usukhuluma ngabanye omelaphi bendabuko laphana baneqhaza elikhulu ukwenzeni imithi okanye amakhambi esintu ke laphana sokhumbula ukuthi insizwa kuyabamba elikhulu iqhaza laphana ngekhathi lapho ngizwe kade ngena ephuma enkantolo laphana necala lokusola laphana ngokuphehla udlame emphakathini ke lwaseladala ukuthi kuze kutape etolo lokho balaba khona laphana ngawo unyaka ophelele insizwa ngempela ngaba ngathi ukukhuluma ngayo akekho umuntu ongayazi njengendlela ephethe umuthi ngayo laphana kukhona enye insizwa uyambhalela lapha sibonile enkundleni zokuxhumana insizwa ibhalelwa omunye wabantu basizile laphana insizwa ifike ubhala ibonga kuye laphana uKhehlelezi ithi mkhulu sengibuye enkantolo yabona isimanga esenzeke ngizoxoxela abazukulu into eyenzeke kimi namuhla ndumandumane eyaduma ezizweni ngithe ngingena nje alibanga lisathethwa icala kuthiwe anginacala bayaxolisa ukungasheshi babone sonke lesi sikhathi bawa-withdrawa onke ama-charges ngizokhohlwa engifile mkhulu okwenze ngempilo yami ngiyakukweleta mkhulu imali ngeke isikhokhe lesikweleti sikhulu kakhulu hlale wazi unesosha ezululenda ngazi ngizokubonga ngani mina mkhulu ngiyabonga nokukhona abantu abaningi ebenza impela baye laphana kuma-comment section bafike badlulisa nje impela nabanye abasiza phambilini babala nje amandla kaKhehlelezi abawaziyo ukuthi ngempela uKhehlelezi uyayenza lento yakhe mangabe mhlambe ethi uyaphilisa ngokwamakhambi esintu indaba ezinhle kakhulu ke lezi bafethu mangabe nje sibona izinto ezenziwa abantu abalaphi bendabuko mangabe imithi yabo ukuthi ngempela akukhona ukuthi basuke badlala ngabantu ngempela iyayenza lento abantu abasuke bayidinga ukuthi iyenzeke bekuyilona bafethu udaba kade ngendlulisela lona namhlanje ningakhohlwa ukuya lapha kwi-comment section nishiye uvo mayelana nalolu daba ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.